Aduh, dek mereka andi HP kelon dipakai den apa aja lah HP ya beli paket malah bisa nengok video si viral ru apa ro Dayana ro udah yang kok ya bingung. Aduh, kok tadi kanca sulhan ru biasa najuan di paket kecentar nyambung gue dah tar tutupan we kecentar lu yongku aren tar kon sulhan men lo binyambi lo krebri nyambung di kinggora kota macam mandi gedeng kerja tengok belu lah tak ki dia aduh ki banyak kok se tobuk di sulhan dah dia beri nyambung dia aduh bener. Halo bro, Sul, halo, halo bro, assalamualaikum, halo, Nul, wah miram meh, tau cek orang tedung ngara, are jeling matamu cok, engkau masuk are lebih demam, ada lo bengah, Ang gila ya. Cak ruak lah banget temur mi masuk lebar dia. Oh no. Ruak lebar ke temur disa lebar disa. Cak lebar dia aja ring dia. Jangan kontrol lebar dina dharma ah. Jauh nggak kinolol. Lo bisa lebar dia cak kan cengkal ake. Ruak lebar ke temur. Cak lah tahu aja ring badan dia ya. Aduh kah. Jarang kontrol lebar dina ya seru lebar temur tuh. Aduh, mun kakek. Lo tau jalan leso ke? Pakaian seroli berkecilan sejauhan. Engkau dong podoang kedang di Roma. Jauh nggak ke? Mana ke gula kar sekalan duga lentar kana. Lakar biasa lebar dina ya. Jarang biasa nak ke bajet lebar temur. Icaringan kok leso. Trolek ka sedepa deh. Pas ben kana seroli berdesetok. Tobuk dah. Kecaya kakantang doler. Nyaman ya. Koden apa ya? Coba tak mira ya. Koden cak buang. Kakanang kod ki. Kedung apa aja sih sambil. Pakan. Ya kamu masih terpo jadi ya kecara sen. Udah rasai. Bilang geleng akan manis kor. Duh iya pakang gue jarang kalau tahu apa nyambi kibru Roma saku manis ya Biu milo pak amun ko len saya boduk dong ko akan kedeng apa buru pakak jarang ko mene Roma biasa akan war luar dan nyaman biasa pak hari beri selo nyaman pakak duyung gusul kakan dipaket ko tro nyambung hotspot tro ning video YouTube seviral ro ro sapro Dayana ro wow iya kok mari nyeling munaron juga siapa jo saya nak ke buru Dayana mari nyeling kok mendayanan kok nyeling gila kayak lo sampai ampos itu
Benih nyeling Dayana kok tapi nyeling Junaidin. King tang paket cap ada lagi ya. Lo sampai mari kok si nyeling Junaidin. Aduh, mangkan kok start dena kentara nyambung. Ni lutup. Aduh kaki kan nak nyambi gedang king tar nyambung apa paket. Ada kok tepan ada lagi tang paket. Tahu. Londik masih sebenarnya paket. Pada remi ya. Cemdek kunanan di HP sing ada paket. Pamar lah semari aku HP. Aduh, ada ki ding aki. Berarti lepas ada bentan di. Engkau sampai niat aculah HP kebeli paket. Leposang kok. Pula aja nyari laku ya. Nyari PC. Laku apa-apa sesara segempang dah terserah. Yang penting oleh PC dia. King beli paket kemarin. Menyari laku apa mau badan dulu? Oh no. Cek ringan lah corona anniversary badan dia. Namun nyari laku apa mau badan dia kak? Cosam satu kak. Lihatlah telur Roma dan yang 2000. Tepat kau dengan apa dari dengar. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa sih? Tahu. Masuk lek masuk. Aduh, di mana bukaan dia? Aduh, lo bisa buka akhirah. Lu. Dikit aja berosak tang bakar aja. Benih aja sama Son. Arwah di timur, masuk di timur. Benih di dia. Ongking kiba semoran bak tak langkong bak. Pula orang kak kejusul dateng di mana ya? Enje benih. Kau nanti orang sebadan jero. Lapa tanya ke dina gitu. Ada perlu apa? Toju. King ya. Beda perlu apa lek? Tak langkong minta sumbangan gak dari Yayasan Ali Kuduri. Aja malah amal gitu. Kenapa man? Tuan di pesir. Sampai nikah salah tempat muda kan. Taking bana tang masalah sampean nikah. Nika kedeng rasa gelo kak. Oh mungkin kedang badan ya kak. Kayak ngitung hei. King sudah datang. Koren cek buang kak. Kakak nak gula di kak koren. King. Aman. King, sekelang kong kita langkong nilai putih. Untuk lagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya sur. Bara orang malaman buru lo. Resaren oleh berem panas di dendri. Lu aja lo tau gitu. Pula saya tanya lagi nih coba. Jadi coba apa kak tuh? Mumpung wa kilo Jawa beda di timur aja. Pak. Mungkin apa ki? Kak kan tok lu. Mungkin apa ki? Udah dulu. Sampai neka titi malamar resaren oleh kenapa? Dia apa ada 1 juta 2 juta. Kadang detik 200. Oh no. Kadang banyak jutaan banyak. Ada nih tuh. Oke. Sucu.
lumayan gimana searang dia 1 juta. Pula aja orang amal-amal deh boy. Bisa jadi. Tiba. Oh, ki sekelangkong ki. Oke. Isun, kakek macam kencang nggak tadi mal-amal di orang kibur. Imun sekarang naro lebes ya ayo. Yung uca searang les 1 juta. Imang kana. Ayo. Yung ayo mendaya mangkas dia. Kan tenal yung kok mulia una kerapesan nih. Udah. Ayo bodoh rapi. Bodoh kecah bareng. Deh, ini kecocok nih kesalpan nih. Makan. Kamu kan sandal. Lu, rampir lagi kemes lu. Oh iya, kita kok nggak lagi. Ya, kakek saya yang bisa gitu be apa? Langsung dia nyari cang. Gila. Hari dikit aku orang yang lo abri pasti bisa minta terus. Oh, nyaman ya. Makanya, ayo. Kok lemah kau? Mati kakek. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Abid lo terasa jeruk Bali. Jeruk Madura ya, ini Bali. Waalaikumsalam. Sah. Kita nongre di depan Ci. Oh, bunten. Kula bani orang kira di banci kula mal-amal. Oh, malamal. Lengki Pak. Ki anu ki ngala jeruk Pak. Lengki. Dari kayak apa Pak? Dari Yayasan Al-Kuduri Oh. Caman nih kaki. ke lawan nikah. Lengki Pak. King. Antos sekecil lagi. King. Ki makta obeng. Talang ko ngabit. King kita. Magta proposal ki. Kita. Niku ni. King. Al-Kuduri. Kaim menikah lau, kaim menikah. Anu, rangka apa nih? Pembangunan tengki. Pembangunannya ya. Oh, king. Jika guna keng badan anu kerenangan tak napa ki? King kita. Ki. Seboran Pak ki. Seboran. Tambah lebih. Amin. Ki mau ke labenya Munta ikhlas kan tak guna Pak. Thank you. Ki rangkong pada sini kah. Ki. Manter manfaatnya Pak. King menteri banyak lebih banyak. Ki. Kita lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah. Kanto kan. Maaf. Assalaman kan. King tetap pakai. Oke. Ki pon tengate. Oh no. Pon tahu saja yang. Pon. Ki. Aduh masih malamal sih. Matoman masuk ke rumah kaki lu. Macam Aju sirmare masuk ke rumah Sogi juga. Udah coba masuk ke rumah aja ya. ayo. Nul. Mau langsung masuk apa bareng Nul? Dikira beri kapi 2. Mau masuk gantian deki kaki beri engko beri. Oh berarti kau lu dah. Kaki masuk kade. Kok Di- deki usul. Oh iya Mari pada. kaki. Itu nih serem lama kayak gitu. Jadi di masalah Halo, assalamualaikum bro.
Tada o banga make cubaan pasir tak apa. Pasir. Jedeng kule rosak. Seperti pepatah Thailand mengatakan, tengkap